Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama channel Robi Asep Nugraha. Wah, di video kali ini ada ondel-ondel jatuh tiduran sama Rashid. Wah, Dedek, kamu lagi ngapain? Bobo bareng ondel-ondel. Wah, ondel-ondel jatuh kenapa ini, Dek? Pusing. Oh ya, bangunin lagi ondel-ondelnya. Wah, mau masuk lagi? Ya udah, ayo sini. Wah, Rashid katanya mau masuk lagi nih teman-teman. Yuk, Papa angkatin dulu ininya. Ayo masuk ondel-ondel. Wah, wah, sekarang Rashid lagi joget ondel-ondel. Gimana jogetnya, Dek? Ya, sini ke sini kelihat bapaknya. Mana? Joget muternya gimana, Dek? Ning nang ning nung ning nong neng 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 nong neng nong neng nong neng neng nong neng ning nong neng nong neng nong neng neng nong neng neng nong neng nong neng nong neng neng nong neng neng nong neng nong neng neng nong neng nong neng nong neng 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 nong neng nong neng nong neng nong neng 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 nong neng nong neng nong neng nong neng 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 nong neng nong ya, jatuh lagi. Waduh, gimana sih, Dek? Hah? Kena batu. Wah, kok bisa kena batu sih? Kasihan dong ondel-ondelnya. Oh. Ondel-ondelnya jatuh nih teman-teman. Ayo bangunin lagi. Awas. Ya. No, rambutnya jadi ini deh, berantakan rambut ondel-ondelnya. Yang ini tuh. Wah, mana kotor tuh jadi bajunya, Dedek. Wah. Ada aja nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Saksikan terus keseruan video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa apa, Dek? Subscribe. Oke. Terima kasih telah menonton. Dadah.